Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Hadis, pas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadithul khamis utawi ku hadis kang kaping 5. An ummil mukminin, den riwayataken saking ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah, yaiku Ummi Abdillah Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu anha wa ardaha. Sayyidatina Aisyah adalah salah satu daripada ummahatil mukminin, dan Sayyidatina Aisyah adalah orang yang paling kecintain tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selastarina Siti Khadijah. Ahabbu nisaihi ilaihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Sayyidatina Aisyah kemuljaanna tantunah lebih dibabana kika dinto lebih mulja Siti Khadijah, dan Siti Aisyah adalah keduduknya di bawah Siti Khadijah. Setelah Siti Aisyah, Zainab binti Jahash. Setelah Siti Zainab, iki ke Siti Hafsah, dan seterusnya. Aneka peringkat-peringkat dari ummahatil mukminin, dari raji-raji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, beliau salah satu-satunya rajin Kanjeng Nabi sepraben. Lainnya rata-rata rande. Cuma situng-situngnya sepraben kika dinto Siti Aisyah. Walam yatazawwad sallallahu alaihi wasallam minhunna bikran ghairu Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah akabin peraben kecuali Siti Aisyah. Nah, dan beliau adalah pertama kali orang bini saya yakat di Kanjeng Nabi selastarin Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat, maka Nabi SAW ngabin pertama kali saya kabin Siti Aisyah. Nah, kabin bede Makkah, dan terus norok hijrah ke Madinah. Norok hijrah ke Madinah beliau sekitar umur 9 tahun. Beri saat debu 10 tahun saya norok hijrah dekat kota Madinah, norok hijrah pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa Siti Khadijah nih, Siti Aisyah nih. Andi julukan Humaira. Siti Aisyah ini kan dijulukan Humaira, wanita yang kemerah-merahan. Tero deki pujar pengajian yang mumpung malam Jumat. Ya mero, Humairo komero. Siti Aisyah nikah mendapatkan pujian secara langsung dari Rasulullah. Dalam hadis Nabi SAW berdebu, khudhu nisfa dinakum an hadhil Humaira. Khudhu, ambillah kalian ngalah kakek kapi nisfa dinakum dek separo na agama na kakek min hadhil Humaira, dari orang bini Riyah. Siti Aisyah yolok Humaira. Agama separoh esoro ngala ilmu dari Siti Aisyah. Dari hebat Siti Aisyah sampai Kanjeng Nabi memerintahkan dek para sahabat dan kaum muslimin, khudhu nisfa dinakum an hadhil Humaira. Ngala kakek kapi separuh agama na kakek an hadhil Humaira, dari orang bini Riyah, yakni Siti Aisyah. Luar biasa Siti Aisyah nih kan.
setiap kali beda kemuskil, beda masalah di dalam hadis, maka Sayyidatina Aisyah adalah orang pertama saya memutuskan deka permasalahan saya berkaitan kelaban hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bon sedaja para sahabat. Innal akabir min ashabi Rasulillah kanu yas'alunaha 'anil faraid. Pembesar-pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, pembesar-pembesar sahabat aneka rata-rata bila beda masalah dalam urusan faraid yakni fardu pasti atanya dekah Siti Aisyah. Oh, luar biasa Siti Aisyah. Nah, mungkin beda aliran-aliran ngangkep kafir ke Siti Aisyah. Naudzubillah. Ngangkep pelacur Siti Aisyah. Ngawur. Siti Aisyah ini orang bini saya soceh. Tak mungkin Nabi SAW ngabin orang saya tak gena. Nika aliran-aliran saya ngak nika. Ampun jak torok. Naudzubillah matur kaum panjenengan dadi orang saya selamat dunia akhirat. Dalam Kanjeng Nabi mangkene Kanjeng Nabi pesaren Kanjeng Nabi mangkene kasa dalam Siti Aisyah. Seteh tepak agilir ke Siti Aisyah, seteh tepak erebeh ning rebeh na Siti Aisyah. Bayang lagi. Seteh tepak agilir ke Siti Aisyah, ben seteh ning rebeh na Siti Aisyah. Luar biasa Siti Aisyah ni. Jadi sampai rok-norok do orang ngak nikah. Aibuan hadis. Aibuan hadis. Syair boyataki dari Sayyidatina Aisyah. Aibuan hadis. Nah, beliau ada bu. Qalat dawu sapa Siti Aisyah. Nika kula sengaja sekone nyeretaki male sampean oneng dek cerita nah rajine Kanjeng Nabi. Male tak tahu kedawi persik bae kake. Penyanyi apal, sinetron apal, mari ala kerwa tak becek tak judu ala ke boleh kasa. Kekeluargaan Kanjeng Nabi tak tahu. Qala dawu sapa Siti Aisyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong ahdatha kang ngadaaken sapa si man, ai ansya'ah, yakni mebedeh, mengadakan, mebedeaki. Man sapane wong ahdatha kang ngadaaken fi amrina ing dalem perkara ingsun, man sapane wong ahdatha kang ngadaaken sapa si man fi amrina ing dalem perkarane ingsun, perkara kita yakni agama punika, hadza yo iki ngadakno ma ing barang laisa kang ora ono apa sima ora ono iku minhu saking amrina fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak. Fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak. Hadits senomor 5 riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu. Sapana orang sedek medeaki otabe mabedeh fi amrina aisya'nana alladhi nahnu alaiha wa huwa dinil Islam, se mabedeh perkara-perkara dalam urusan agama ma mabede pereng laisa minhu sedangkan pereng kele engki kak dinto tak bersumber daripada agama Kanjeng Nabi, bayi ngebayi tibi, macam-macam tibi, padahal ada zaman Kanjeng Nabi, yakni saya berkaitan kelaban agama. Fahuwa maka perkara si anyar kele, si pabede kele, raddun, ay mardudun, etola tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nikah oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok golongan gempang membid'ahaki setak pada pemahaman.
saya tak pada alirna yang ke bid'ah. Beda hadis, mon hadis bener. Keng mon kang kui menyerang golongan lain, ane ke saya kelero. Apa saya tada zaman kanjeng Nabi, saya dak beda aki zaman setia, padahal ada zaman kanjeng Nabi bid'ah. Bener. Apa kapi? Belum tentu. Saya bertentangan kelaban agama, ane kayak kocak bid'ah. Ebelin boleh. Pereng setada zaman kanjeng Nabi, saya berkaitan kelaban agama, beda aki padahal zaman kanjeng Nabi tada dengan catatan melanggar daripada agama, fahuwa raddun, perkarane kaetolak tining Gusti Allah. Apa kapi? Belum tentu. Zaman kanjeng Nabi Al-Quran tak catat pak. Zaman kanjeng Nabi mushaf ini kesobung. Karena apal kapi sahabat. Baru zaman Sayyidina Utsman ibn Affan baru Al-Quran ini catat. Bid'ah. Neraka deh ya. Zaman kanjeng Nabi terawih tak berjamaah pak. Baru zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab baru pada tarawih kelaban elakonen berjamaah. Padahal zaman kanjeng Nabi tak ada. Zaman kanjeng Nabi penanggalan sobung. Zaman kanjeng Nabi tahun baru Islam sobung. Baru zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru pada penanggalan, pada hijriyah, baru pada peringatan tahun baru Islam. Mun pukul rata sekabina tada zaman kanjeng Nabi bid'ah neraka. Ya neraka kapir ya sebenarnya. Se bertentangan kelaban agama, aneh ke berarti etolak. Orkes deh loh. Biliat, sekak, domino. Ada zaman kanjeng Nabi, ya perlu masalah aki. Wow, tak apa-apa. Mulu urusan agama, ziarah kubur, syirik, bid'ah. Ya tahlilan, zaman kanjeng Nabi ada bid'ah. Mosok macam Yasin masuk ke neraka. Macam gendeng dulu pak. Tahlilan zaman kanjeng Nabi ada berarti jadi bid'ah anyaran. Itulah apa sih baca yang tahlil dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, cek saya baca la ilaha illallah mak neraka. Cek tergebeter sambian pon. Lah saya tak ada zaman kanjeng Nabi saya bertentangan kelaban agama Islam. Nih ke saya tolak. Kita ada medaki sambian mon pancen bertentangan bi agama. Semedaki je sedosa raja. Medaki apa ya? Lah tahu tibin, lagi ada jelasakin. Kayak berjelasata. Medaki perkara sebertentangan kelaban agama, ani ke situ saraja. Tolak bi agama. Sedekah. Bojong sopu tambahin. Arapa tak tegeh polon sopu ning duaan. Jadi bid'ah nikah. Jadi malai kula ban panjenengan oning. Karena sebagian kelompok terus gencar gunaki hadits ini ke saya gunaki. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus ngancam umat Islam. Umat Islam saya perlu bukan neraka, bener orang kafir. Nah, jadi perlu penjelasan saya panjang lebar, tapi sejelas ala kulli hal nikah untuk pertama kali kauliban panjenengan male oning bereng seedek beda aki se bertentangan kelaban agama Islam, se tak bersumber dari agama, fahuwa raddun aneke tolak tining Gusti Allah. Maksudnya raddun ai athimun wa fa'iluhu athimun, orang sing ngelakonin jiro le dosa. Bener kun cuma itu lah oleh dosa.
Orang sing ngelakonin oleh itu apa mau oleh dosa sebab bertentangan kelaban agama. Tetapi barang saya bertentangan ben agama annika raddun mardudun etolak wa fa'iluhu athimun ben orang sing ngelakonin kelak bekal oleh ancaman oleh dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nika adalah satu kaidah dalam agama yang paling penting. Nika kaidah yang paling penting dalam masalah agama. Ampun komplit agama nika ampunan. Agama nika ampun komplit punan. Haji lemar ayatur, pasah lemar ayatur. Cak bersumber senyaranyar nika beda orang pasan aja 30 ngare, beda se apa 30 ngare, beda se petolek orare, beda se belulek orare, bay ngebay. Aru iya cak nyongok dari koboan. Arya ekatelak hilal lebat koboan. Nika si anyar nika. Nika si anyar. Norok pemerintah bila tu sapu gupum pun. Tak wajib Jumatan je tak wajib. Bojong je tak wajib cukup enggak. Kan osom sahabat. Wa fa'iluhu athimun. Orang yang ngelakonin enggak ini kedosa pak. Nah, Kanjeng Nabi sholat kok. Nah, terus kayak apa Ka'bah rumon kabeh ada siapa juga. Tak oleh pembungkar be Ka'bah juga. Nah, mereka termasuk kaidah penting nih kah. Insyaallah terang lagi panjang lebar sebekal datang. Sejelas timun beda orang-orang sing nyaranyar ngebe ocaan sing ngak nikah hadis bener. Sapana orang sedek medaaki dalam urusan agama. Sekadima bareng saya bedaaki jeriah bertentangan kelaban agama, tak bersumber daripada agama, maka bareng saya bedaaki kela etolak ben orang sing ngelakon yang termasuk oleh itu dosa. Ini riwayat dari Siti Aisyah. Nah, termuka tadi ilmu semanfaat, termuka iman Islam kau lumayan cina jaga tining Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, tetap norok dekat ulama-ulama konah sehingga kau lumayan dengan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim. Allahumma ij'alna li ala Allah ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhail hurmati wa shurna gadan fi zumratih wastamil alsinatana fi mati wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'al jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان ما نبلغ القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.